Ntuku ya Jumatano ngabana wa Meru KAWIRA Mwangaza ne atonyire kiamene kia UDA na njuriwe obisine nene cha kiama Nairobi. Amwena BUBU gutonya kwa KAWIRA kiamene giki kuretete maoni nkuranie iguru ria kethro BUBU ikienda gukunikira meya jawe na kugeria kumakia MCAs atinande hari kiamene kia thirikari bate mumba KIRI. Kagitene okaune kuonekete baingi ba atongeria bakiuga atira tonya buru kiamene kie na kethra ne atonyete ni abatere gucheberia gitine kia UNGABANA kuringana na katiba ya Kenya. BUBU buru bukioneka kugarura siasa cha UNGABANA bwa Meru kithurano ne kia mwaka jwa 2027. Mwandiki wetu wa Nteto Morgan Mweti ni akwenja inja na ndene ontu BUBU kiri Gîchunki ya siasa ugoro bwa narwa. Siasa cha Meru nitonyete murumo nejo mweru jorezo tumite ikinya mwerekera jonge buru mbere makuringana na mpumi che kithurano kithiru kiri abunge bonthe kenda ba Meru baire bari bakiama kia Jubilee na bone Dan Kielo ya Gembe Central na Dr. Shandrak Mwiti wa Imenti South, mporo wa Bori wa Tigania East ari wa kiama kia Nopeu na Raim Daud wa North Imenti ari Kiombe. Bau bangi batano ni bakiama kia UNDA kinyake dhuraba na boi babu ya mabingi bonthe ibedhirito bagitania na moroto joa ngwataniro ya Kenya Kwanza irene ongine kia makia UDA. Manto ijaruteri NKURUKI gavana wa Meru KAWIRA Mwangaza ura washindira gitikiu ari murungamiri Kiombe na rikiti gutonya kiamene kia UDA na ari amukirini mukariri gitiwa kia makia Cecily Mbarire na Cleophas Malala ura ni mwandiki munene. Mbarire akigwata ugeni gavana KAWIRA Mwangaza kiamene kiu oria atongeria ba Meru baraba thuri bonthe na kiama kiu beke mpathunthi bawatanire kenda Meru ithiria ndinga nkuringeji ya gisiasere gukujirwa. Mimi kama chair wa UDA party but pia kama neighbor wa Meru kusema wakati of healing Meru County politically is now here. I'm urging all the politicians, especially the UDA members of parliament from Meru, the UDA MCAs of the Meru County Assembly from Meru. I want to urge them to open the doors for dialogue, for reconciliation, for healing of this great county called Meru. Nyuma ya KAWIRA kugwatwa ugeni kiamene nawe awa akarunga magiti kiawe o kairi kithurano gia 2027 na kiama ogiki kia UDA. Rikana seneta wa Meru Kathuri Murungi nonenie wendi bwebo kurura gitiki kio gavana na kiama kia UDA. Watu wamekuwa wakiniuliza sana governor says mama 2027 tunaelekea wapi? 2027 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia wa Meru ya kwamba sign ndio hiyo. Sign ndio hiyo. Chama ni UDA. Ukiteremka Meru tutafanya sherehe kubwa sana. Kwa hivyo sio siri tena. There is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA. Nyakwa akathuri go kendare akathuria mweje. Akathuria mweje atenda giti kinyaka kendare akwena makosa. Hakuna makosa. So otro ndona ndena pressure tugeta kureni. Bora yantu be borenda tuthithia ate antu betu. Turombe gitigiku bambere ikya rais mbere 2020. Bambere kawe deputy president ndere yena murungu abwira bombere. Hai buriuga ngabana mbere no murungu obutuma mbuga kireni yetweteni. Itagarira ngavana KAWIRA Mwangaza gutonya kiamene kia UDA ritijukitu na woro na Jameru. Seneta Kathuri Murungi na ugite mutonyere juju ngavana KAWIRA Mwangaza kiamene jutingani kumutwikithia mumembo wa UDA. Kiama te gwita wekira karazi na nkovia. Irazima kinyande ndamuno withirwa utonyete kiri Office of the Registrar Political Parties ki record chabona ne kweri ule membo UDA no ntuikira nkovia yake kana scarf the chairman wa party na secretary general TNF. NKURUKI Kathuri Murungi eka ngavana KAWIRA Mwangaza werone ati akathugane kwireta kwawe kiamene kia UDA ukamweberia mawite jara omba kuthuro enajo na ni ntutu iri gwatimbaru ni mugambire ndikiri ura ni mubunge wa Bori. Waziri Kindiki ageja senator no ntudolite kiure 2 weeks ago
tuye update ya gambali ule sniper ule thite na mbiro tukwenda sniper tumenye ukweli nikenda mwana ule mbothikwa. So waziri akeja Senate tariki 17 kuchokia review na kimwe kiavyo ni gutwira status ya sniper ule kali. So gote mantu ya kurungama kagutuika kwe safety net wino no ntoba mantu rajete na lazima uchunguzi bunda bwendere. So Kenya watu wakuja KIAMENE mantu ja mathabu ja kuthitha ja thirikari nambi uti immunity wino no ntorindi kori ubicine fulani ile obati gutegero. KAWIRA Mwangaza tuombere gwita into a political party kana kuma political party ko unia nkuga tere karibu sana Madam KAWIRA Mwangaza, karibu sana UDA ile itie kukweja UDA lakini kweja KIAMENE kiama kina conditions yake, so kila mtu gavana kona huru kweja na karibu sana, lakini kweja no mwankana wejete kwena constitution inteto iri kujiritia miario nkurani kumakira tongeria nkabo ba MERU. Mike Makarina akira seneta Kadhuri Murungi atiumbana na gavana KAWIRA Mwangaza ri aratonyere KIAMENE kira itwa gavana methega na mwetere seneti na reyo mukoso wa assembly MERU Kadhuri nyantuko mo tere akoso KAWIRA na Kadhuri age akwario KAWIRA agaria Kadhuri kaina Kadhuri boina KAWIRA aria endo bariwa ba mwenga no ri agaomba Kadhuri ogomba KAWIRA gethe ario kaina kethe ogomba KAWIRA ndira oraikirwe na iyete mbia iro abati kwambiraniria noe ndira waikirwe na manda iro abati kwambiraniria noe ndira boetere o muimpeach utechoka renge waria noe obati kurwa ma MCA bokarwa ndroimo woni ambaragia oma omba kuigwa nthori ria ndiongeri imugeni urato batere kuga ke mugeni eja no serve table manners nethirwe ari tayari kugwatira na gutwitiria into bia MERU mbere bitiro mba gwetika no ndu bakwithwa twina affiliation cia parties we gavana kasirogania kaenda kabati na ndenthi ambere kuga UNDA kazi ni kazi kwira UNDA baimenyere ndu bakawira ni atari kwa usalama wa UNDA na nya president na deputy president no ndu ibukone ibwenkabo mwenda ibwenkabo yire bwatwira KAWIRA ya UDA ibukona ntubange leaders bange ba MERU bonde utura watanira KAWIRA wita UNDA na bwatho buriuga atiri mutongeria uri uthuri na ari kiumbe akeja gutonya KIAMENE abatere kuhebera obicine kama ni mtu independent akiingia leo akikata tikiti ya UDA akwe mwanachama basi atafaa resign kwa governorship, hakuna vingine. Hata mimi nikiwa mjumbe wa North Imenti, nikiwa independent, leo nikisema ninataka kuingia kwa UDA mwanachama, vile nilikuwa nimeambiwa na Deputy President Rigathi Gachagua tukiwa Lare kwamba niingie UDA. Nikiingia tu UDA hiyo kiti yangu itakuwa imeenda, itakuwa by election. Buna bubureo ithurano bya matora ne bekiama kia UDA ibirigiri kwambiria tariki 26 cha mweri Juju. Murega Baichu urani mukuru wa gavana KAWIRA Mwangaza na ugite ati weta mumemba wa kiama kia UDA akarura gite kia mwandiki munene kaunti ya MERU. Mimi ni mwanachama wa chama cha UDA. Na nitagombea usekretari wa chama cha UDA. I paid last year wakati tulikuwa tumeambiwa tujiandikisha wale ambao wanataka kugombea the county secretary wa chama cha UDA. Mimi ni mwanachama na nilituma pia kwa mitandao, mliona kwamba nitagombea hicho kiti. Nandiki uriani atiri gavana KAWIRA Mwangaza agakandana na watho kethori mumembo mweru wa UDA. Morgan Mwiti, Gîchunki gya siasa, Weru TV.